Abawani so ana. Obua mamehwe ha wani. My isane akomisisim. Ene na de besi. Ewe adwuma e contract. We dia asem na mpese me ditu. Mpese nka me ko hu abusuafo na me ye ho ade. Abusua? Ye. Na me abusuafo sa me dia moa wo. Abeboa. Wo gi san, wo pay yesen. Tie, nye pay asem. Baby edu no bleku na me edi na ohwe so. Bi me pese me hu pay na me ka de edidi so kire wo. Oh, pay mfa wale ho. Forget about pay. Why? Matini enti ama me bisa wo no. Me maame. O Burkina Faso. Me papa nso South Africa. Enti no wa hwe me pese me hu pay. Here be kokọ ho no ma ma omu nyina betena ase ame aye me. Sisi e ba se be me hu ade kra ye nya no hade ye kọ ayi South Africa na Burkina. Me pese me hu pay no. Oye Burkina be. Ene say wo force na wutuba. Me dey to aba. Ho no mu nyina aye ndwuma. So dey fa ware ne to nchen. Na say no. Bo mmode ma me betena fia. Na sa pa adwuma bi wani mu ama me na menye. Me ye no na sa afi de ye be kan ware sem aya kan ware sem. Davitie. Na busua wa wuto no mu betimi aware me. Me ntimi wale wuta na betimi ahwe me kama. Na me frefre onyina de me do ye calendar na. Mate. Ana me do ye notebook at me dem. Me frefre onyina ya wale common marriage keke. Mate. Why? Wo de mate pre na me betena fia na settle we adwuma we ni mama me. Me nya adwuma we ni ha no mu hwia enu ano no afi ne yakoye ni. Adwuma de don worry me ne madam fu bi kura kasa oton akoshi. Oso be ma. Da bi o me pede me kwa etu me pe ni mo ha ya ba bi a o se. Da bi madam oton oni ma akoshi kube. Onu ba na wo te hu na parking run. They say fine. Me goton kube. Da bi mu nkwachi. Mo areas. Aye te fa ko na me meton kube. Okay, o de umpe kube na. Madam fu bi nso ha we carpenter. Both na that specialist. To be a shop ni ba kwa kan me nene nkasa na kwata. Usu janka. Ani na usu ban ti sa. No blame him. Me ko tofu na daka de aden. Ene na una abewu ama wabusu afa abeto de wati. Omo abewu de omo ni mo ho. Tie. Eno no sole a wote ho. Na wo pa yes funadaka o flesh wa yo ye de wawa na ye yo. Odumo. Nya me fa abo ne nche. Wo ho ba be se oton funadaka ye san pa ye da. I record the whole Ghana obi anya bi. Enti me na me ba be set sa record no Ghana yes sir. Shaizi Dam. Je? Anye ye asem. Tenase. Me na me nim dia me ye. Kokoko na ne mema na hu se me so me ye oba hwe. Oh, kwa na asa. I'm coming. Ubia ya muna wanim. Ubia ensere muna. Mane hu se wo be ma. Ede ma asem. No ho to bontempo anu se kase. Aba me fie ma bie wa hu so san be tuku. Ede ma asem. Ade, oba na kura bi. Na de da ho na oba be fa. Sama na mgrofo dem tasitase ne ma. Vat chiki wa bemu. What? Shia. We dey kwa me bonsam ho kra ye beko. Ni nja me ho kra. Wasa tena hana or enjoy your bapa with bread. Sa chiki we pa ho chese me dey kwase ebuo na no peso odibu mi o. Doctor. Obo akra makano. Bubu am giba fa. Maje me yire no me fa ho. What a car we mu. Hweka wo dem. On pesa me de medam bi. Arija. Hwefia utim environment kama nnua. Meti ahwe fra ma papa e fa me ho. We metimi ada he ya kra de ade ato anu ada meda. Bibi anyame. Wo pesa me koso tena sa potoni mu na meti no. Empale me.
Obo bi fie na aduane si hɔ a na no ano se wodi ne fun aduane na wodi no te ase me di nkura egu ma me de ma me nkura what nkura ofia pa a wodi di no wodi na ya twa no me ma nso kerosene na be ma kerosene na me de ma me na me hye dem ho ya me twa won so twa ni bi ada twa ni pa ba ko na aka he krache yese wa address o de be impress me wo dan sa asem fo na abedi wo ai me engagement na asem me ba ma papa na busuafo ba be hu mabusuafo sem fo na abedi ye no na wo pa chese a wa dress abeti na ha we na me hu bi da enti wo hai mponi wa hu wo hai wo ba wa hu no ana wo hai na da abeti na sa asem fo sa wo so shakawa won shakawa Ghana mra na hefa ne atworo so obi ware a otimi pemanim otimi san ware bio aya ma na so na pam na ko be din san ho sa ya na pa chese a beti na odidi nkura dio wom ti tuaso na di me ye gentleman me moba kasi me wewu o ye gentleman me moba o ye gentleman kama pu akun ne dia wugina ho kire no wa bo me kume you are not my co-equal ho na kia na kura waka na co-equal na honti meka time a wunhu sa kwasampani no se friend doctor no na wo simi agongon na wo simi hene wa hu me dakora wunti me na enne obi se so ye hwan yo se de be doctor wo se heba doctor wo se ngura doctor wo se de enyu se wonya ware nto be kan sam fu a kire me Kofi April we wunwie yo wunwie ye me fa wo ho ncha wo dakoro mpoda me bantina me baaye what I say me ba be hwe me ba enu ntina me wa ha na ka wonko ade anka forget me minim kwan ya me den wo no doctor ni na abefa so nti dia wo ye no mpo de me hu hwe kra what me kire wo say yes ewi ase no se papa nya hwe abone so nya hwe what I say where you have no idea who you are dealing with me sim pa so where you me cha wo inform me oche so na hwe tina secret na me ka bin kire our address ya ba ha sorry na maintenance sorry Madam. Raba, what's you bosa uni nyame beka samboa? What's you bo? Why you ready? So be ya konche. Osi baby adru ne de agi muada. Na ne mpaibo. Why you ready? Madam. Na why na mawo? E kwan se brefi ha bi ni bisa wasa. Madam. E di asem. Won komo. Betie. E di enkomo na wo ti wo ne me wo. Ne ele very exclusive. Betie. Me exclusive. Na where the adepa ben wetimi aka kire me. Rami bisa wasa mo nya se me ne ka senti wetimi nkasa. Madam. Wo me fie. Madam. me you are. Bia na se bi wo aso ya hedin. Me maso ya yeden. Wo bosom na ade na besi ha no. Won na me besi na se mo nyima no. Da bi onye bosom broni keke no. Me sire wo betie me. Madam. Wo dey ma me excuse. Just 1 minute. So one can sem papa bi an kire me a wo ho. Woni mi kotie no na wo boaboa ho. Ansa no pa hwegu a kire ha. Wanya ho. Wo twa bia wo me fie. ada me ba na me fie. Na me fa me sikan tonsa na benom. na ma ba me fa wo yam wo me susu anu so ye bo be fa wo yam Madam, will you shut up? Hey, Rabba, what's me make us sa? Sa cha woni me bicha. madam yes sir wo yo bia me pe wasem fa ba no ma bia wo ye na nye wo ta free fru ba ku na manya de pe wo so nya madam so woni mutan ba na wo fie anytime woni fie wo ya sure say wo ba nitina na ma ba me ba ntina mbae me say wo ya sure ana wan fa na school ho no ankobusa no me say ma wie me hu doctor no na one of friend ho doctor doctor enega na sebe wo hu ni hospital obi kura kwa tebe bi no ono akwafa obi na busuani so ebuani no osane ya cross doctor no afanto no husu wo hu ni hospital okura ni certificate cheso doctor na how no crack certificate ko pebi obi anka se kwa galam sa adwuma wo se akola ni kusu na me ka chiro for me 10,000 and then your first and last our friends say be kwasampe na bi na wudi for me 10,000 mama 10,000 by 10,000 onye kwasampe ni anko ware wi on fa nkotra ni fie nko bi fie no for me 10,000 mama e fa ho ben me dia te na wadi ne ka what the idea aduan na wadi me dia tika funny
ana dede na da no ba ye no so no mediatica so what you say abegina ha no me be hwe me ba mbe hwe oba no nim time oba na ofie ohia aba na ko school mu ho mama nka nkyerɛ teachers no omunim se won so ba nti on be ma kwan amwa ha kwan forget akola ne dey say that's a boy me ba forget from 10,000 mama me say ma forget the from 10,000 mama so check awa me say from 10,000 mama from 10,000 mama na me ko emra ma ho kwan se obe ware biem fine. No problem. Madam Fubina can answer. I'm giving you an ultimatum. Just prepare. You are leaving this house. Me ma ultimatum for 1 week. Now, ban for no kwada dua so. Because what was say, what worry. Nya wona wo say. Ya worry tno bi fie. Ene how. Ya worry tna mpena fie ma ne ye. What bi da? Enim guase someone tisa what bi da? Afi we dey we sign. So say dan ba na we dey kona dwa me ba no wom. Me nyo ba before ma na be. Afi we dey we sign. Wani na ewu. Mama nka nkyerɛ o ka kyerɛ hwan ya. Makisi me no April love me two ano. Mama 10,000. One fam sika mrem. Me two ano 10,000 times. Mo who say yes me wo ho. Me na be di me ho agro.